Bunyag ken katawa. Umuna nga paset. Sa dinumanan ti papanam, Ay katamumun Nasken kadipay adamagem. ay nalakay, kaanukan to asumardeng iti panagin inom mo, aya. Amumet. Aday to'y tiliw-liwak tunggal malpas ti trabaho. Isu adi na kun lakdan. Di ka lang madidigra. Tunggal sumangpet ka anabartek, adda saan anasaya at anapasamakken ka. Kas kumaidi na palabas anaginom ka. Saan nasaya at adanom, jay inted na nga ininom yo. Iso ang nagsakit ti tiyan mo, iti manungal daw. Saan mat asigurado no ijay inuman tinakaalaak iti panagsaksakit ti tiyan ko? Kat sa dino kumapay ngay, alangan adito'y balay. Di pati siya kumakit nagsakit mo ti tiyan ko. Naira na laang dayjay, bakit? Ay nalakay, agtungpal ka iti pamagbaga, tapno agsayaat ka. Laglagi pam kuma, at ti agtungpal iti pamagbaga, nasaya at ti pagbanagan na. Agragsakak laang, bakit? Kastala ti biyag Agragsak, bayat, asibibiyag. O, kita man, di husto jay kunak, adda saan anasaya at amapasamak ken kano kasta amabartek ka. O, apay anagado ti kamuol mo, binugbog da ka. Salbag dagi di pinainom ko. Pinagtutulungan dakit din binugbog. Apay abinugbog da ka, anya ti basol mo. Nalastuga ka no? Amang ano nagpalpalastog ka manin Awan gitit babain da Uray agpalastugak at agpay sumat. Siyak tinagpainom kadakwada. Awan kat sir-serbida pinainumak Ay kat gunggunam day tati maganab mo naggastos. Bugbugan da ka pa'y. O, agnakam ka mangatan. Salbag dagi di at tao. Jak to idan painuman. May mayat lang ag may maysak nga ginom. Tawan mang bugbog kanyak. Nabartek ka manon alaklakayan. Nagpainom nga ron nagpailot kanyak. Bakit? Di mo laka malikli ka nun taginom. Arak na itan. Apay kit dinaliklikak nga Ayan nga rod tay tangdan mo anagilaw. Ikanak man, taigatang ko iti masida. Baga nga agpainom latan. Ay unay kan alaklakayan. Kayat mo pa'y apainuman da kalatan iti arak. Ngamtay ikanda ka iti tangdan mau. Kulak nga minoy kanaklat iti kwarta. Oray pinainom nak. Ay dinak mo inikan. Kuripot mo na dyan, nagpailot. Ipisok ko lang ko may tibagkaw din nakita nga original sapatos na. Sa anak tumot na nakatsimpaw. Ay di ka man nag-aramid iti pakaibabay nam si kaberteng. Igaraw mo manang tikasta nga ugalay. Talaga adi ka pa'y nagnakam, Mapan ka lataginom? Kahit anya nga bakit? Amumet aday to'y laang tiragsak ko. Uray tasaan mat nga agkurkurang ti irimrimit ko kan kaabiro ko. At damat lata maigatang mo iti amin akasapulan ta. Hay, wanangam inton sumangpet ka nga rood kat addamanin saan anasaya at anapasamakan ka. Awan itan bakit? Taag solo flight akon. Saan akong nagpainom? Taawan mat serserbi dagiti papainumak. Tabugbugan dakmat. Ay kat para makita inton agawid ka inton madamdama. No awan manen ti saan anasaya at anapasamak. Apay nga agsangsangit ka asimmangpat. Kun apay nga ap-aputom tatakyag mo, Nagsagit nga raw, bakit? Nabluti takyag ko. Anday ko nagutaw. Dayta tay kunak asaan manen anasaya at ti mapasamakan ka. Di na konsermonan, bakit? Maban ka mang birok iti mangilot.
Anyaman nga minan ayat tinapasamakan ka. Adda nga rod talo alalaki anang sabat kanyak, idinagnak idyan nasipnget nga agdan. Kinaot dati bulsak. Inala dati kwarta kan cellphone ko. Sadak entinag idi agdan. Anday ko, madeti pa nagdisok iso anablo ti takyag ko. Ay, nalakay. Isardeng mo nga minan ti aginom. Pangaasin. Anay ko. Ay, inayadam mat asi ka alakay. Pirmi nagsakit ti panangilot mo. Ano sam ti sakit na? Ano may sublita tinablaw at takyag mo? Ay, urayak lagkapsot iti panangilot mo. Alyang amin tinapasamakin kaya. Tinakawandak nga raud. Sadak entinag iji agdan. Asinaw na iti nangaramid ken kay ti kasta. Ay, jak ida na eropaan. Awan ka na iti kaduam. Ay, awan na. Tanwad damat ngamin kadwak, kat bugbugendak. Siyak lang nga rodon timang painom kadakwada. Bugbugendak pa eh. Ay isya ka kaya ba makaduam? Ah, Tauray painumenak, saan ka bugbugain? Guardian ka pa ikit di ay, agpaiso tata. Umininom kayo iti arak. Ay unbaraw, pag-aayat ko na ita Ay, sige nga ro, tata. Da kayo langan ti ayabak akad kadwak. Uray ikan kayo pa ya, iti kwartayaw. Tunggal kuyo gandak nga ginom. Kumusta nga iti inilot mo, lakay? Ay kat mayahatin abakait. Naisublay ti nablo at takyag na. Nasaya at mat nga rod Ada pa'y pagsayaatan na anaamok na niya nga inilot ka. Tapay Pagbalinin na kano a bodyguard. lablabi demut alaklak ayan. Ah. Kasano ka ko mga agbalin a bodyguard? Kat malaksid alakay kan, nakakutkotong kamag. Nyamot tayo. Adamot nga ta pa nagtalig na kanyak. Iso sakti kayat na amang kadkadwakin ko na. Nukas di amapan aginaom. Anya, aginom kunam. Wine. Kasapulan na ti kadkadwa amapan aginaom. Ay, awan manan no kasta. Iparparit ko nga ruden nga aginom ka. Sana bali bakit? Tatangdanan na kanaw nga aginaom. Kasano tatakyag mo? Nasakit pa'y? Saan, bakit? Nasaya at mat nga rod no saanan ang nasakit. Nalay nga rod at talaga nga agilot ni Tata Berting. Wen, bakit? Kat manipod ita. Isong tikad kadwak amapan aginom. Kunak no nagnakam kan, kat sumardeng kan nga aginom. Talaga sa pulan ti bagik ti arak, bakit? Ay na, sakan tulang at agnakam, intundakdakas ton ti mapasamakan ka. Saan mo ngamin nga ibagbaga ti kasta, bakit? Tapno saan ang mapasamak? Antay tortoron. Say, Iron Man. Ay, una yan, nabarbartek ka manon asimang pa. Ilipante ti kadwame. Siyempre abakay. Painumanak ba kami ni daw? Ay, narigat na pagkadkadan ti grasya. Ay, kastalat tangaroda na kanayaw. Ato ti internatang dan kaw. Anang kadkadwakan ko anang uminaw. Ay, 300. ay, imbaglangan agam tayo awan. Painumanak lang arudan, ikan nakpa iti 300. No nagsakit ka nga, San ka pa? umanay ta 300 apag pa-hospital mo. Nang iba nga ang ospitalak. Ay katawan pagtungpalan na no binigat kamot nga aginom. Nay, handa ka matipag. Apay, anya ti masapol mo? Umay ko itad to impawit ni Manong mo sapatos yu. Nagpawit iti box. Kat pinawitan na kayo matkan ni bakit mo iti sagay sa kayo sapatos. Ay, nagsaya atin. Agyaman ako na iaipag. Mabalin ka di alukatakon. Ay katuan na, lukatamon.
Oh. Anya nga iti makunam iti impaw iti kabsat mo? Wow! Nagpintas matanda ito ya sapatos. Sigurado ang hinginaan da ito eh. Talaga Gapo ta talaga nga original. Si kalatan ti mangidanon iti panagyaman ko kankwana Sige nga raw. Tama pa na kon. Pakitid mo tulatan kan ni bakit mo ti para kan kwa na. Wen ipag. Kat agyaman akmanay. Mabalin ka di, Winnie. Taibagam ka nila kay mo asaan nan nga ayaban ni tatang ko no kasi ama panaginom. Ay napasensya kayon tanya. Saan ko ama iturayan nila kay ko? Sika ati makisaukin ni tatang mo, asaan nan akadwaan nila kay ko? Kay kayat ko pa'y no saan nan akadwaan, tapno sumardengan nga aginom nila kay ko. Ay, oray syakmat. Ay, saan mo't amaanawan ni tatang ko nga ginom? Agpapada tayon Diyak nga rod amo no anya ti aramida kin nila kay ko, tapno sumardengan nga aginom. Padasag man ang kasao nila kay mo. Agpakasyak, adi na aw-awisan ni tatang ko. Sige padasam akasaon nila kay ko. Dong, mabalin ka di akasao ka. Anyat ibagam tanya. Mabalin ka di adi mon aw-awisan ni tatang ko no ing kaaginom. Tapay mat. Diyak nga rod kayat nga agsakit ni tatang ko. Karkarong agsakit ni tatang mo no saan nga aginom. Ay, saan ka mang rabrabak dong? Makisarasarita akan kay tinasayaat. Ay natanya. Ni tatang mo ti kasaom. Saan asyak? Baybay amlatan iti pagragsakan na. Saan mo alapdan iti kayat nang aramiden? Ita ti pumpon genatay akong padrita, lakay. Sika ti mapan makipamunpon, takimaro ti rayumak, jak makapagna. Ay, katuwa na nga raw. Si kalatan ti makisao ka ni daong no umay ni ti balay. Ibagam hanapanak na kipamumpaon. Apay, addaman ng tulagan niya, amapan kayo aginaw. Way, kinunana dagasin di ti balay. Mala, syakton ti makamo amang ibaga itinapanam. Ibagam, ngayon ton bigat langan ti panaginumay. Wen ka day, danag mun aya. Tata Birteng! Mapantayaw! Tata! Awan ni tatam aberteng. Ay saan nyo kuman nga ilamang ni Tata Birteng, nana? Ay nakaturog ka day. Riingan nyo kit day, taadapag nami ita. Kinulak lang arudan nga awan ni tatam aberteng. Adda napanan na. Napanan na ya, nana. Napan nakipamunpawn. Ay, una yan. Sino ngayon ti kadwak ita amapan aginom? Ninton bigat kayo kanon nga ginaw. Sige nga rod, nana. Mapanakon. Sige, baraw. Ay, makaamuditan. Mapanaklatan aginom amay maysak. Awan mat nga tatidakas ama pasamak kanyak. Ay, makain-inumak unayin kahit. Naglokon tumat na at Tata Birteng. Makitultulag, ngumadamat gayam na panan na. Albasan ti pumpaon. Ang sanak pa nga agawid. Mapanakit di ti ayan nang iti agoom mo nga giinom. Makiinumak man pa sakto agawid. Kay suna nga dalibre nga arak. Ay, nasubrang matan tinaginom. Ikarigatak timag na tapno makaawidak. Ay, salbak. Ay, siyang matan magatakdar. Ay, unahin. Kasano na ito yun nga eh. Aginanak pa eh. Sakto manan padasan ti tumakder inton madamdama. Ay, narabiyan na ka.
Ikarigata kayawid ti bagay. Sanayak metag na mabarbartag. Ya. Nakapaklam itigid ti kalsada. Siguro nabartag mo't letaw. Asit gakman ka ringag. Dada. Ay! Ang ring ka. Sana kama ti nagdaam kabsat. Nay. Saan mo ta mariang? Nabartag siguro na ito. Kautag man kid na ti pulsana. Na. Ada maarikap kau. Alakman. Ay, tsamba. Talaw asag sa sangaribaw. Kanadapi barya. Ay, alaag. Panawa ko na ito nabartag. Agore ka. Ito sapatos na. Kas makita ka barbaraw. Madlaw nga original. Ay, siguro agkasakaan kamay. Alaki dito sapatos na. Isunti isukat kao dito sapatos kao. Sa dinutihan ko. Ay, naiturog ko mat gaya man dito igit ti kalsada. Ay, bumangon ako. Tagawid ako. Yips. Apay ngay! Sa bali mo't tanti sapatos ko! Ay, daan mat sapatos to'y nakasuot kanyak. Ay, ti kwartak. Awanan pa ti kwartak! Ano kasta? Tinakawandak? Ay, Jaske. Awanan tinagpintas sapatos ko. Tinakaw dan. Maamwak laang no asino tinangtakaw iti sapatos ko. Makaraman kanyak! Apay nga itaka lang ang asumangpat. Naiturog ko dita kalsada. Bakit? Apa yun? Ang sangit ka matay. Bakit? Awanan dyan sapatos ko. Apay, anya manunti saan anasaya at anapasamakan ka. Naiturog ko iti kalsada. Idi mariingak. Awan matantay sapatos ko. Ay, kan pati tay nabatbati akwarta. Awanin. Anya? Ay, apula ka. Diyak amukan ka. Diyak amuno anya ti urayam amapasamakan ka sa kagbalbalim. Nagsakit tinakam ko bakit? Damok pa'y lang nga inusar dyan sapatos ko. Ngam tinakaw dagit din. Dong! Adlakaon! Mapantagin umain! Ay, adda ka gaya man. Ay dumanon ka pa'y atata. Apay, saan ka kadi pa nakarubuat? Ay, saan pa'y nga raw, tata? Nanay. Nagmayat ta pur mamita, tata. Na, ay agure ka. Sa dino tinangalaam dita sapatos mo? Ibagak ang secret talang. Saan mo ibagbagay iti sa balay? Ha? Ay, sige. Jack ibagbaga iti sa balay. Hindi rabi Adda na labasa ka na bartag hindi igit ti kalsada. Nakurso na daak ti sapatos na. So ngayon sukat ko na ti sapatos ka. Kinaut ko pa'y kat ti kwarta na Anya? Awanan ka itibain? Apeng agdisno ka ngay. Kat no siyak ti ibagbaga may tinakawam. Sapatos ko dayta. Jack nayawid ti bagik, gapo iti bartag ko. Kanya, Uy. pasensya ka na. Jak mo't ngamin kinita ti rupa ti tinakawak ta nakapaklab. Si kamot gayam.
Jak amo asikadong. Awanan ka itibain. Agtatakaw ka mat gayam alakay. Ala, agawid kan. Saan kan akayat akadwa? Oh, manon nga aldaw adi ka rimrimor alakay. Nawanan akong itiganas bagat. Taapay mat. Una, tagpaiso tay kunam. Nga awan na saya at amapasamak kanyak, tunggal mabartelkak. Imbag man ta nakaamiris kan. Un bagat? Ken awan matlangan ti kadwak amapan aginom. Awan pa'y nasaya at mat amakadwak. Ay, so nasay-saya at nga isardeng kon ti aginom. Ay na, agyaman naklaw na ilakay no isardeng mo ti aginom. Total, awan mo't lang ang tinasaya at amaganab mo dita. Maikadua nga paset. Ne, nakariing ka pa'y maglagayam nanang. Ay, rabi ka manan anagawid, gardaw. Ah, manan. Itaak lang mat anarabyan na. Idi na minsan arabi ay. Hanya nga oras na nagawid ka. Pumarbangunan. Inawis na nga rudjay gayam ko alakay nga aginom kami. Nanang, dabay ka di makan anabate. Mabisina ka. Day takat ti kunak. Mga sawa ka nga minan. Tablada mga sikasukin ka. Ay, sikapay pagpoy-poyatak nga urayan. Junisha! Nay, ay ayaban na ka di manang. Awan, ay ayaban ka. Ay, tulang kan samot ton. San mait manang? Apay ka di aya? Anya day ta nakabulsa. Ah, ay awan. Di manang mait. Tila madlaw na. Ay, arak samot mananday ta. Pampaimas lang iti panaturog manang. Isaw nga inayaban ka, Junisyaw. Taaday bagakan ka. Anya day ta manang. Sika nga mintigayam kat ni Gardaw. Ketuain, agkalaan kami unay. Ay, di mo awis-awisen nga uminom. Diyak kayat nga agbalin nga artak ni Gardaw. Ni manang mait. Jak mat awisen ah. Isunto pa iti mga awis kanyak. Ay, nanipod na ibarkadakan ka. Kanayo nun amabartak. San mait? Ni manang mait. Saan mo't nga agin inom idi ni Gardaw? Ngam idi nagamam mo kayon. Kanayo nun amabartak. Gardaw, umay ka na! Agar arado akpay. Umay kakit din. Anda nakabulsa kanya ngarak, oh. Nagsapa pa'y lang. Umay kan. Limner kanya apo inait. Umay ka na, taginumtat. Lino katakon da ito'y arak nga inumin tagar daw. Ay, ilapas ko kumapay di aradwag. At dapay mat inton bigat a panagaradaw. Si kakit di mat. Kas kala makilumlum ba? Uy, mayat da ito'y ginatang mo apulutan ta. Corny. Hanusan tapay laing da ita. Imbag tulangin ton dumadakil dagiti manok kaw. Bayam, taganupak to iti banyas apulutanan ta. Dayta man ti kayat ko. Banyas ko naman. Una, tamok nga iso ti paboritom. Pagtungtungan taman kit din ni nanang mau, kabayatan ti panagtagay ta. Apay ni nanang ko? Nagsabat kami itay bigat. Kit amon ti kunana. Saan mo man nga aw-awisan ti anak ko nga aginom? Kunana kit din. Kasta ti kunana. Iso mas dawak takas di ti sauna kanyak. Ket no agbarkada ta, pag sinain na takit dain. Ay, di mo patpatyan ni nanang. Agkabaw nga minanday jay. Ay, ni nanang nga talaga. Win gayam. Amam,
daytoy arak nga inuman ta. Kat Ah. inutang ka di ta kantina nila kay Nardaw. Ah. Iswasaan ka amakmaklat, ano si kanto matlaing tisingirin na. Ah, Ninay, abay ngay. anya. Ne, apay ngay asyak tisingiran na. Ay, apay ngay. Una, painagan ko ngamin kan ka, ti utang. Ay, Didak ngaminan kaya tapautangan ka. Apay, pudno anahay blood nila kay Nardaw idirabi eh. Uwan ka no, nanang. Intaray da iji ospital. Ay, isumat lagayam anilin dati agbambantay di ta kantina da. Itay limabasak. Kapilitan nun, ang naglangan ni Ma'am Linda iti klase na. Ay, nakatugaw lang mat ngamin nila kay Nardaw di ta kantina nga agmalmalam. Ay, kasano ko ma, asaan ama high blood? Adamot ka no agas na. Ngam, jakman amo no apay ama high blood latta. Ay, nanay. Sino dahi tagdiwar-diwar magmag na? Ay, kita man na naimbag. Ha? Ay ala. Nigardo dayta, nanang. Ay, imalal daw na nabartag. Ay, inawis manen siguro nila kay Dionisio. Nanay, ay, natumban. Ay sus! Ay, ag inom tomat ngamin aging gaasaan na amayawid ti bagbagina. Ay, ayat ko gan ka. Kanapuno. ay, saan ka maturog dito'y igit ti kalsada, Gardaw? Manggag nakaayamat dayta, nanang. Kat nabarbartag. Ate. Panagay. Amo na magayam ti agkanta no mabartag. Nakakatkatawa ti panagkanta na, nanang. Nakakidamot nga kanta. Ay. Ay, iguyod talangan nga aging ganita balay. Nakababain alabsan dagiti tattao ang nakaturog dito'y igit ti kalsada. Siya ko, tagbantay di ta kantina, Linda. Ipilit mong tumangamin ti bumangon kat kunamla itay amaululaw ka. Nas ka na masingir ko na iti ando ti utang na. Siya kon ti mangsingir kadakwada. Agina ka den. Nabiru kam jay listaan. Wan. Kat kaadwan iti utang ni Gardaw. Dadya nga rin agardo nga artek ti singiram atap no adda maigatang iti lakaw. Wan. Singirag. Nas ka nasiputam no lumabas dito kantina. Wan kunak lang arudan. Saan mo apampanunutan? Ta isupay kita pa ka-estresam. May taray kan tumanan iti ospital. Ay, sayang. Jack na iriko di pa nagkankansyon mo, idi kalman di taigit ti kalsada. Agtal na ka man dita. Mayat gayam numabartag ka amanong. Lumaing kang agkanta. Mapanak man langan ni Jay taltalon ko. Bayam, taintun sumaron no amabartag ka. I-record kon taon dito silpon ko, tapno makita. Isunday dyan ni Gardaw. Ayabak man ta singirag. Gardaw! Gardaw! Apay. Ay, dumagas ka man pa, taday bagakken ka. Mapanak ko ni Jay taltalon ko. Mabiit laeng daytoy. Anya ka di dayta. Ipakitakken ka daytoy utang mo. Adtoy, tilistaan. Nagadumot na alistahan dayta. Kat isumat ti nakasurat ditoy. Puro arak ti inutang mo. Anya? Kitaem ang amen ti pitsana. Anya dayta nakasurat dito eh. Kurnek! Pulutan nyo siguro, idi naginom kayaw. Ay, apay ngay. Nagadumot nga utang ko. Awan mo ti amok nga utang ko ah. Kaisumat ti nakalista ditoy. Balin na surok 5,000 amen ti bayadam.
Ay, kunak tomot ngamin kan ka idi pailaang. Anas kan aliklikam ti makigayam iti dayjay adunisyaw. Tasaan anasaya ti ugali dayjay tao. Adda ayamat imbagbagayo akasta. Adda, di mo la malagay. Manungay ti impautang da, nga impanagandakan ka. Nasurok ka no alimaribaw. Ay, anya! Ay, nagdakkel nagataday ta. Delikado ka, no saan mo mabayadan dayta? Ang mga no ipabarangay na ka ni Ma'am Linda. Ay, maestra dayjay, Gardo. Ado ti amo na may papanitilimtag. Ipabalod na ka. Ay sos, narigatan. Kasanun dyan nuwang ko, no maibalo na gapo iti utang. Nakasaritam ka dahil ni Gardo. Apay akas jay tatang. Kaslasan namat nga mo ti utang na. Anya asaan lang nga amo kat isukano tinang ibabaon ko ni Dionisio nga umutang. Saan ani Gardo ti mismo nga imutang? Saan? Ni Dionisio, ta iso ti imbaon ni Gardo. Isumat lagaya, masaan nga mo ni Gardo dagita utang na nakalista itinagan na. Anya asaan kat no agbarakada na. Kanayon da kano nga aginom. Kaslasaan mat akayat ni Gardo ti agbayad tatang. Anya asaan? Kastaw ti aramidam. No saan nga agbayad dagi dyan nakautang. Idarom mo amin idan. Apay nanang, sa dino ti papananyaw. Ay, mapan ko biro kan dayjay adunisyaw. Isaw tinas kang agbayad ijay inututang na. Manon ngal daw, asan nga agpakpakita dayjay a tao. Anya, ay napnapanan na nga ay. Ay kat naglemengan Amo na nga main nga dabasol na. Ay kahit, asino ngayon ti agbayad ijay utang na di ta kantina nila kay Nardaw. Asino kumapay ngay? No di ni Gardo? Ha? Ay, pangalaan na nga'y matitipagbayad na. Makaamo maten dumiskarte. Amo na lang arudan adakas ti impluensya ni Dionisio. Hay, iso pa'y laang matinakibarkadaan na. Nanang, mabain ako na lumabas di ta kantina da tatanardo. Ay, rumbang lang nga mabain ka. Agasamot nga iti utang mo ijay. Pangalaak nga tan iti pagbayad ko. Ay, hindi nakita ni ti kasta. Tawan kwartak. Saan ka matulungan? Anyamat ngaminan ni Mang Dionisio. Taimbatin akong. Ay, di mo ibaga asaan ka pinalagipan. Anya nga ita. Temulad kan kwa na abak. Anyamat ni nanangan. Pati panagbaak ko, may ramramanan. Saan ka day, anak ko nakkan ka iday? Atap no maliklikam ti panagbaak. Adaywam ti arak. Ala, wunin. Makaringgor nga isulatan tinakdakamatan yo. Anya, saanan alumamlabas diti sangwanan ti kantina ni Gardaw? San maten tatang? Madangrak na jay abaak nuliklikan na ti masingir. Ag-high blood kay man ako nakon. Sino kumatisaan na ma-high blood no kastoy matyan aramiden da? Bayan nyo tatang, tasyak ti makamo ngagsingir. Awanen maigatang iti lakaw, gapo ka nagita nga utang. Nabangkrapan ti kantina ang pambantayak. Ada ka din ni Gardo di tabalayo? Ada ading ko. Umay ko man singiran? Ay, wan Saan mat ngamin anapan ijitalon ita? Saan mat ngaminan alumablabas di ta kantina? Mabain siguro. Sige. Mapan kalat ta di tabalay, Beth. Adda di tabalay. Umay ka lang matsingiran. Apay ngagkalkalinduusan kan. Nanang! Agtugaw ka, tagsarita ta.
Apay nga nervyos ka. Napananan ayan ni nanang. Kaano ka nga agbayad? Day talaang matikayat ko amaamuan. Kaano nga tayo? Ta isuti isurat ko ditoy. Tapnusan ama stress ni tatang ko agpampanunot. Inton bigat. Umay kon bayadan. Inton bigatan? Alas 5 ti parbangon. Umay kon bayadan. Umay mo bayadan na dagos? Pangalam nga iti kwartam? Ila ko kun adye kakaisunaan wang ko. Anya pa'y ngarod ngay. Ay mabalintamat kit di nga i-postpone jay bigat apit siya nga imbagam. Sanan. Inton bigatan ti panagbayad ko. Takdirak ti saop kan ka, bet. O sige. Isurat ko dito'y listaan nga umay mo bayadan inton bigat. Alas 5 iti parbangon. Siguraduam, anakalukat ka inton bigat iti kasta nga oras. Karigatak ate agring iti masapa. Sa anak lang umay agbayad iti utang, bet. Adapay na patag-unay arantakan ka. Anya ngay dayta, Gardo? Umay ko ituloy ti agaram. Anya? No pinainak ide, saan mat siguro itahan? Tani, kita saan akong ngartag? Anya ngay, nakapagtungtong kayo ka din. Ay, da kayo matnanang. Napnapanan nyo, itay kayo pa'y asap sa pulan. Kat no na pa gimatang iti tinapay kan soup drinks a merienda niyaw. Apay aya birbirukan nak. Jakman amo ka ni Gardo, nana. Agnernerbiyos sa? Agnerbyos ka, Gardaw. Kat no schoolmate mo idi ni Bet. Agnerbyos ka kit dain. Kuang amin nanang. Makapanerbyos mat gayam ti mangyibkas iti ayat na iti balasang. Ita. Naiturad ko na naibaga, nanang. Kasladyak mo nangag. Ibagak ita, nanang. I love you, Bet. Ay na. Makamanogang akon. Kastala tibiyag, nanang. Mga sawa ako. Ay, nasaya at mat. Imbag ta nagbaliw kan. Tanusan. Di nakakayatan ni Bet. Balasang ka? Ay, damagak man. Kaya't mo ka diya talaga to'y anak ka. Ay, no kasta ka. Talaga ang makamanugang akon. Maikatlo nga paset. Ay, nasaya at magkakabagyan. Taimay kayo amin dito'y clan reunion tayaw. Ay, itatayo madlangan nga agkikita. Adda maninday ti bakit analaing asumaw. Di ka man agsaoy ti kasta. Ay, ang mga numangag na ka. Pudno man. Donasyon ko, jay may sabuo, alitsyon. Ay, mayat ano gusto? O, nangag mo manong. Mangruging agpalastog. I-announce na pa'y talaga. Ay, Robert, kaanakan. Apa yan te? Ay, saan samot ana ipark ni uncle mo ahusto jay logan. Ay, mabalin ka day, amapan mo ipark ana imbag. Ay, katuan te. Day talaga yam. Oh, adto'y titulbag. Para mag-atalaga. Nagatigdog matan ti pila diti pangalaan iti makan. Nay, si kamagayam day taadda di talikudak insan be. Wen manang ani. Sa anak ang mabalin ang makipila iti mabayag. Imbatik lang dagiti anak ko iti likod. Anya? Anak ko kunam. Apay, manuti anak maun. Talon Na, dua lang ang atawon asaan taan nagkikita. Talon ti anak maun. May sa idin ti anak ko idi na ude anak kita tama nang. Kita manlangan niya. Si Kangay manang anay. Kumusta kan? At ka din asawam?
Wano, ata ka din lakay mao. Awan pa. Di mo kunan a single ka pa lang, aging gayta. Wen, single akpay. Kat, kaano nga makiasawa ka? Manang, siyak man lang ti umuna. Amangan nga minog sangsangitan dagiti anak ko. Ayun sige. Dito'y kaayan po. Agsukat na. Sapay ko ma. Taintun sumaruno aklan reunion tayo. At dantong matan asawam. Anay! Ha? Ante? Ay, agtugawak man di kay abay mo. Ay, katuwa na, ante. Sika lang amin ti awan partner na kahit. Ulitin nakmanan day to abak. Ay, wah. Kurang ti asin day to iga doon yan, ante. Ay, jakpay naramanan. Taday to'y lechon nga indunit ko ti kayat ka. Apay, saan ka nangala? Nangato ti kolesterol na day, tante. Jak kayat ti lumumog. Ah? Agpasiksi ka pa lang. Ket awan sa mo tagar-aram kan ka. Una. Sino nga tayo ti nagluto dito igado? Awan sa mo Ricardo na. San anaimas? Ay, anay. Kano ka makiasawa? Ah? Ay na, tila damdamagan nyo matante. Dito igado ti pagsarsaritahan ta. Ay, no makiasawa ka. Agi donatak iti may sa alit sound. Iso makiasawa kan. Na, anya ka matanante. Apay apilitan na nga. Day. Apay, masayar kan samat. Kasano, igado dito ibagbaga. Ipilpilit mo day tapan na kiasawa. Ha? Makitamday ta, anay. Ay, bakit kan? Anya? Agdamda magaklaan kan ka. Makaungat kamutan. Iso aromba nga makiasawa kan. Na, anya nga tati connection na ichay. Bayat ti makireunion na. Rumbang lang at tinawon ang maadaan tayo iti reunion. Anya ngay matipanag ko na, mading ka. Jakto kayatin timapan. Si kanto lang. Apay ngay. Saan ka kadi anagin jaw? Kadno nagado amakan. At dapay dyan nagdakal alay tiyon nga indunit ni Auntie Vilma. Ay, dandani naktupay inapaday di abakot. Apay ngay mat. Kasano, tila damdamagan na. Anya kumangay ti bibiyang na no agbakbakutak abalasang. Anya ayat imbagbaganakan ka. Sign of aging. Kung kuna nakiti, ay adula amin. Kat pudnumat ngamin kita ma, kaguram tinatagari nga aglawlaw. May saka magmanong. Ay, mas kayat mo nga agyan dito'y baryaw. Win ata na ulimag dito'y. Kahit anya ngay kumaita. Ne. San sa kan apabanglo day ta ibulbulsam. Kwa, mentol day to ipahid ko dito'y moging ko. No sumro ti migraine ko. Daytan ti sign of aging ako nada. Sige, pagtitinulungan dakong. Tunay kayo mutan. Si kamot. Nakapilpili kan tumot nga main. Ani, busy ako unay. Iskaman lang ti mapanigi bangko. Ay, kato na. Awan sa bali ang maibaon ko dito yung office. Isika lang ngamin ti kabisado nan iji bangko. Wen, awan problema. Agtaksi ako na. Ay, apay nagtaksi ka. Itulod na ka ni Dong. Anya? Ay, nasingpot ni Dong. Ay, di mo man pirgin ti aldaw ko. Ay na, ingkan. Itay nakapay nga urayan ijerwar. Adan ijay service car. Good morning, ma'am. Ag-drive ka kit din. Day tadalan ti kita sana siya. At narigalo ken ka, ma'am. Saan ko a birthday? Pabit lang, ha? Na, apingin sardeng mo day tulugan, Iyawat ko lang matkan ka dito yung regalok, At dakit dito yung baksit. Mabit lang, ma'am, ha? Nagadula kang arte mo ni aldawang. Para ken ka, ma'am Ani. Ay na, saan ko a birthday ko na?
Awatam ko malatanda ito'y red roses. Kan chocolates, ma'am. Ala, paandaro mo day tulugan, tamapantan. Saan ko apaandaran, no di maawatan? Sa anak ton nga aglugan, no si kati driver. Di na ko makagura. No agayatak kan ka, ma'am. Busted ka manen for the 99th time. Saan ka kayat kunak manen? Apeng absent manen ni Ma'am Helen. Ay, kasla di mo amo. Ay, ada pagdaldalanan na dahi dyan nga office meet tayo. Ha? Adda pagdaldalanan na? Ay na, hindi pa nga ibagbaga na nga idarom na nila kay na. Jack amuan, ano niya ti aramido na itaan. Adda kasta nga issue da nga agasawa? Ay, katong babaero nila kay na. Manugal pa'y. Ay, unay matdaytan. Awan lang aro trabaho nan. Numabartek. Ay na, dangran na pa ni Helen. Ay, kaasimat ang arod. Flang adi! Kaasi talaga. Nakiasawan tumod kami iti gwapo. Anya nga ita. Permiti sakit ti ulo na. Ado ti mangibagbaga, agwapo ka no di asawa na. Tall, dark, and handsome. Iso asika, denggam da ito'y apagsasao. Awan ti sirbi ti kinagwapo, no di nakamat irespeto. Ganun. Uray man no, di ko nada pangit. Basta responsible, ken napodno, ken nadungo. May mayatikas jay. Ani, adda agur uray a bisita mi Jay Salas. Bisita? Awan mo tinam na maag-abisita. Ninsan bet, adda kano ibagana. Salama kalagip mo, daytan no adda kasapulan na. Ay naamuklatan no anya ti umay na ibaga. Kating kakasarita ah, tapno maamuam no anya ti gagara na. Masikog ka manan. Ni manang mo, anya ko mati nakakaskas daaw, kat adamot asawa. Wala, ngam kaano lang ang idinaudi ang nagkita ta. Ako nam atalon ti anak mo. May kaliman day to'y. Ah, ay unay kan. Kasano na pasamag day ta? Di mo nadlaw? Masikogak, idi nagkita ta, idi reunion. Ita, masikog kang manan. Kat gagangay, ati ada asawa na. Kas tala tibiyag ako nada, manang. No ada asawa, syempre, agsikog ka, kas jay. Ay una yan. Anya ayat ti trabaho nila kay mo. Tanagpig sa ti pakinakam na aputot-aputot. Isungarod nga imayak. Taamok ang matulungan nila kay kung agbirok iti trabaho na. Taanya ko mati maitulong ko kankwana. Awan mo't amok apangisar ka. Ang mga no adda mo nga agkasapulan iti driver, tubero, karpintero, welder, kan electrician Na, kabailan na amin dagita. Nalaing nila kay ko manang. Ado ti mo na trabaho. Uray saan agwapaw. Ta naanaws kan nasingpot. Ala, bayam. Agdamagak no adag kasapulan iti kakasta nga skills. Ay wen gayam. Addamanin ka no reunion tayaw. Addamanan? May kaamanang. Agdonit ka no ni Auntie Belma iti litson. Ipasikat nan tumanin May sabuo alitson abaka ka no ti donit na. Kita ka no makapana. Apay, awan ka di pa'y mang-escort kan ka. Boyfriend, di kayat ko asawan. Awan pay. Di ta kinapintas mau, awan pay. Sige ka. Kantsawan na kantumanan ni Auntie Vilma. Siyakmet ita, timapan ije bangko. Wala. Ay, akumyuta kun. Anya nga rod, awan mo tanji driver. Anya ti kayat masawan. Ay, awanan ni Dong. Anya. Uy, lawlawagan man day ta pa nagsasaom. Anya nga awanan. Apay, di mo pa'y amo? Ti anya. Ay na, nag-resign na ni Dong. Nag-resign mo lagayam. Kunaklakit din no anya tinapasamak kan kuana. Ay, concern ka matgaya man niya. Sikan tumat na ngamin.
Kanayon mo abasted din. Di naksurunon. Ay na, swertin ko mano si Kati maasawa na. Kat no, nagdakkel pa, di paarambid na abalay na. Kat, anya kumaita. Hoy, ado ti kwarta ni dong anya. Amo na ti agurnong. Ken maysa, na anos. Mano natawan na nagtrabaho dito ikas driver. Adon ati na urnong na. Api ngamin ang nag-resign. Ay, concern siya. Damdam agaklaang. Kunana, atapno ka no malipatan na ka. Ad-adda ka no ngamin ama in love no kanayon ang makita na ka. Bakla, Oh, amom ka di ti contact number na. amok apay ngamin adi mo inala idikan kwa na. Aywan gayam, adda i-recommenda ka mabaling nga alain a driver no saanan akayat ni Dong. Ah? Ay sige man nga Rod. Jay kuma all around. Ay, Robert, agmay-may sa kadsamot ang makiriyon yun, ita. Saan, ante? Kadwak ni ading ko. Naudilaan. Ay, ingkaman nga ron iparking jay lugan ko. Diyak man amukan ni uncle mo. Tasaan nalata nga amo ti agi parking iti lugan. Ha? Ay, katuna, ante. Ay, nakitam gaya man dya indunit ko amay sa abuo alitsyon na baka. Ay, adamanan indunit mau, ante. Win anya nga road. Siya lang mati ada kabailan na nga ag-donate iti litson. Ante. Si kagayam tibak ng kada tayong agkakabagyan. Nanay, asino nga'y dahi ta sumungad? Ha? Ay, ni aning ading ko, ante. Adamat ka holding hands na. Ay, asino nga'y dahi ta? Ay, kat. Jemat agbalin husband to be na. Kaslam amok dahi ta lalaki Ha? Iso dahi ta jagim matang itiin la kumi adaga ija bariyaw. Ay, nagswerte ni anay. Nanos ka nasingpot dahi ta lalaki. Ay, kastaya, ante. Angam, basbasit matngam ni anay. Ay, uray Ay, aguray ka, takablaawak man ida. Ay na, tapno ang mom, Robert. Baknang dayta, alalaki. Ay, agkasar kayon. Wan, agkasar kayon. Tapno agdunitak itilitsyon. Wan ante, agkasar kamin kin ni Dong. Ay, wan! Dong gayam ngagpaiso tinagan na. Nalipatak meten. Agam amo kayo, ante? Ginatang ko jay dagada. Ay, ay na, anay. Katnubak nang daytoy napilim mapakiasawaan. Kun, nasingpot, ante. Ay, wan. Ay na, ay, kastala tibiyag ako na. Ay, dimtang matlaang at tinapintas agasat mo, kaanakan. Maikapat nga paset. Lakay, subwam matan aday ta anak mo. Agure ata napudot pa day ti digaw. Paray! Paray day! Di kumparik day jay Nangag mo lang ngay ayaban na ka. Rumar ka matan adagos. Inakladamagan no niya ti kasapulan na. Mga no bumulod iti martilyaw. Ay, agsubli ka adagos Tapakanam ti anak mo. Apay paray. Umay ka na. Sa dinaw? Agiinom tayo jay balay. Apay. Asino ti agburday? Masapul ay nga da birthday tapno agpainumak. Kasta ikaw na. Umayak paray. Iso nga umay kan. Tapag titinulungan tayo apartyan jay kaldeng. Uy! Wow! Makaramanak manan iti kaldirita. Ay na. Napanan na nga taday jayan. Apay, asino, tibirbiro kang. Ay, nilakay ko mare. Madama kami amang mangan kadag iti ubeng. Idiadda na ngayab kan ko Angam saan mo na nagsubsublay? Kano nalabsak iji balay da pari erneng.
Madamada nga agparparti iti kalding. Makiinom manen? Ay kat sigurado dayta Kanorogrog yan danti aginom. May sa akis nga arak dyan nakita kapag sasangwan da. Awan manen nga rod ano kasta? Ay, manon nga aldaw asaan anap-napan iti trabaho na. Ay kat inka pagawidanan Kayat na ayat agawid day jay. Ay, ijay nan, aging ga iti saan amakapag na. Oh, siya, pare Eddie. Nagpara ti panawad. Angem, mayat ti agigup iti digo ti naalseman akal di ko naman. Aguma tayo nga giinom. Ado ti arak. Kastoy kumakanayon. Adalat ta inom, urewan okasyon. Naibusamot ti sili tayo pare Eddie. Ada ka di pa ibunga jay mula masili jay balaya. Ado ay siyak pa'y mataman nagsiliti ko na. Ingka man nga rod mangala, tani. Sana naimas tagpulutan na awan sili. Ay sos, ay delikado. Apay delikado ako ng pare. Awan ha! Di na palubusan ni Bakay. Magsubliak iji balay. Paturugin na siguro dagiti ubeng. Isa nagulimak ti balay may. Agin inay nakamapan di talikod ti balay ngayon ti silig. Imbag langit din. Tadi naktakulan iti hasaw ka. Salaki, pasalsali kayo ti pagnak. Ay, agpurusa ko ni ti sili. Agin ay anak lang. Nariga tayo. Ede? Ay, mapankamanan makiinom? Nay, kunak no paturugan na kiti ubing. Ay, nakaturog dan Agpurpurusak lang iti bunga ti silik. Kat, mapankamanan aginom? Ay na, Eddie, saan ka na makatrabaho inton bigat? Adon tinapuros ka. Iso atong maraya kon! Ay, Eddie! Agsubli ka! Sa dino ti papanam! Tuloy tinom, tani. Ado da ito'y sili, napuros ni pare Eddie. Kakadwa. Ado ba ijay? Nukurang data. Apay, kasla nabambano ka. Tartaray kan samot pare. Siya! Apay kumato maraya ka. Mas dawak man kan ka. Agkalkalindusan ka man. Ay, gapo iti pulutan na kalding data. Sabagay. O sige, tuloy, iti happy-happy. Agiinom da pa'y maditabalid akong pari Erneng, Maray. Win nga rod. Saan pa yan anagawid nila kay ko? Kano nakailad iti pagin inuman da. Nabartak manen Agas asok pa'y laang di paglutlutuan da. Adan sapay ipagpaburak da apulutanan da. Kaya't na asawan, ay manumanen nga aldaw nga agiinom da. Ay, imbaglakit din, tada iti adayo nila kay ko ngagtrabaho. Saan da ang maawis, akas ka nila kay mo. Nimot ngamin lakay ko Makangaglang iti arak kan pulutan, mapanmot na nadagos. Naglaka ang maaw-awis no kasta. Ay, talaga, mare. Ay, ti pagdanagak, ti allowance me. Ay, imbag kumaa, no saan nga agis eskwela dagiti ubeng. Narigat no work, no pay, ako nada. Uwin nga rod Nensamot tatang ni Eddie, day ta sumungad. Ayun, iso, ipulong mo nila kay mo. Taong tan na, di anak na. Tatang, anya ti kayat mo? Kape? Ay, saan ako ngagkap-kapay, anak ko. Taag nervyusa. Sige, juice lat tangarudan. Ay, apay. Awan ni Ede. Kat no nabartak manan. Manan? Apay, kanayon nga ginom ni Ede. Ay, wan, tatang. Ay, naglakamot ngamin amaay ayaban. Ay, madi ati kasta. Diyak la maibagbaga kada kayo ide. Takunak no denggen na dagiti pamagbagak ken kuana. Saan nakaadeng-denggad? Saan nga rod, tatang? Aga pa kami pa'y
Paspasensya aklaan, gapo kadagiti anak may. Hala, bayam ta kasaritak. Sige man, tatang. Diyak kumakayat ang maamuan nyo daytoy. Ang kasapulan, tane. Di nakmutan patpat tiyan dayjay nga asawak. Erneng, ayan ni Ede. Diyak na mutian na, tata. Ada kanumat dito kuna ni Edna. Dahil taman kayo na eh. Nakaturog dito daga, oh. Ay, apay, nabartak manain. Intultuloy milat namin nagiinom, tata. Ay. Ano pa'y tipulutan me? Pay mantariingak. Ay, Ede, agriing ka. Ay, agawid kan. Ururayin da ka dagiti anak mau. Panagkunak, tata. Saan mo na maring ni Ede? Pigisan ti urok na. Ay na, jak na riing ni Ede. Nakaturog. Kunakun kat. Ijay nan talaga, tatang. Kasano nga ijay trabaho na. Imawag kanyak jakin ko kwa iti aramiden da abalay. Dinamag na no apay asaan asimrek ni Ede. Imbagaklatan nga agsakit. Ha, nagulbod ka pa yan. Wen tatang, inrason na akon tapno saan da nga ikatan iti trabaho na. Ay, agawid tulatan ni Ede. Ay, awanan, tatang. No saan asumrag iti trabaho na inton bigat, amangan no ikatendan. Ay, awanan, ti maipambar ko pa'y. Agawid akon, pare. Ne. Apay nga, dito ti pagturungan mga rod, Dito'y mati. Kalsada, pagnan nga. Agawid iti balay may. Sana dita, pare. Aya! Nabanta ka pa lang amin. Nagilat ka kanilang dita. Ay, sa dinong iti pagilada. Dita daga, Mabalin na maturog dito'y. Mabalin. Basta sika. Ne. Agas asok pa'y medyayin. Naglutuan tayo iti kalding. Siyempre tata pa ngamin ipapapudot tayo na bati karne. Ay, ada pa'y. Ituloy tayo pulutanin itong madamdama day ta. Apay, madamdama pa'y lang. Kat, nagpausaw tayo pa met. Wala niya. Mayat dito. Pagam! Sige pa'y. Punwam dati, basok iti arak pare ha. Ay, kitsidsidintano kayat mo. Pare Ede. Ay. Nay, apay mare. Agawid ka kanon. Kunani kumare. Oho, patpatsyong. Di mo urayan nga umay nakasukunan iti badang. Sus, delikado. Oho, di na marami dayta. Nagsingput ni bakit ko. Makin-inom matlata ni pare Ede. Ay, wen nga rod, mare. San ang malagip ti agawid? Ay, kasta nagayam anya. No awisan ti barkada na, malipatan nan nga adda pamilyana. Wen nga rod, tsak man amo iti day a tao. Kat, kasano ngayon ti biyagyaw? Imutangak pa yan di ta kantina iti kanon may nga agiina. Ay, kaslasaan adi pamilya ni pare Ede. Pampanunutek nga rod. No kasano amaya dayok kadagiti babarkada na. Kat no barkada nan sa amin amamartak diti lugar tayo. Wan, mare. Umay da ngamin ayaban dito'y balay. Kat saan namat nga ammo ti agkad-gad. Pare, agawid aksan. Ni,
Abay, gamit ka nga ay. Ay, nabayagak san dito'y balayo ang makiininom. Kitno kay rug-rugi tayo may lang. Aya. Good pare. Nagtugaw ka tag. Sasala tayo man. Aya. Agsasala. Hmm. Day taman ti kayat ka. Ganiti kaya't mo ato karaya pare. Diyay mayat asalayan na. Naguray ka karon tagpatukara kiti sa lain tayo amin ha. Kalpasan nga agsasala to. Gawin akton. Un, nagawid kanton. Napayaya? Ang sino ti kabutang mo? Tagapura ka nga agawid? Awan! Ni kumarid na ka di ti kabutang mo? Nagpuna ka butang mo. Nagbasit na babae. Isumit ti kurak. Minanok lang kuna ka! Pitikam lang tayo. Ako tagtayakan. Nagbasitan na babae ni bakit ka? Hmm. Sana rumbay nga kabutang ko! Sige, parinde. Sala. Nagmayat ka sala. Itinapili matukara. Kitno suti-uso ita salsalain da. Kita nyo ito'y panagsalak. Na. Oh, kitain nyo ni pare itingag sala, oh. Bilib kami kan pare iti. Hey, mayat. Eddie! Lakay! Oh, sos. Agawid tan! Misis ko man. Pag-awid na kan. Abay, nagawid ka pare. Ay, sikat ya gawin din na. Tane, mayat ti pa nag-dance ko. Ulitak manan nga ibaga, Eddie. Agawid tan! To'y basit-usit a misis ko. Pag-awawidin na ako. Sika ka naman ti agawid, mared na. Saan mo samat ang mayawid nila kayo mo? Nagkunakan ka? Ne. Pinamuksita na ko. Mari. Ay. Da kayo ako kumpare ni Eddie. Dumngag kayo! Dumagag kami. Bitugak amin ang mga whisky nila kay Kong nga ginom. Nagsakit. Tani, Jack pa makaangas. Gapuit pa ng pabuksit na kanyak. Pare di, ano amot ani bakit mo, tani. Nagtadampay lang ti panang kita na kanyak. Kaya't naksapay a pabuksitan manin. Bakit? Agawid tan? Makapagnaka nga agawid? Ay, sana ka nabartak. Nukayat mo, uray, awitan ka pa ang agawid. Awan man langan, pare Edi. Agawid kayon kinikumared na. Pangasyo, ang mga nubitugan na kami amin dito eh. Sarapas samot nga minti mo na. Nagsakit ti tanog na. Ay, agawid kami, mga pare. Wanan. Itay ka pingagpakpakada. Kunak namin nga agawid kan. Di nakmatpatpatsan. Pinagawid mo? Uwan, mare. Ngam natangkan ti ulo na. Pinagawid da kamot gayam. Ang di ka pala nagawid. Agawid ka na, pare. Narigat Sus, itala na amuak, anak kaasawak, gayam iti amasuna. Agawid ka tanay. Nagtadam tayo kikita na kada kami. Kastala tibiyag, pare. Agawid ka. Magnaka! Magmagnak mo ito. Saan ka ato manalyaw? Agkit-kita ka manan, iti paginumam? Sana ko nga ginom. Rumbang laan. Adala umay mga ayab kan ka ijabalay. Makaraman kanyak. Apaya, dumanog ka ngay. Nakasursuruan mo. Sigud mat Agab abuso ka nga minan, Eddie. Iso nga impakat ko ti kinalaing ko adumanog. Di dala yung bagbaga kanya, kaya inaram ka. Apay, agbabawi ka? Awan mo yung bagbagak nga agbabawi Sige, umunag kan di tabalay. Apay, papanampay aya? Subliak, dagijay ababarkadam. Saanan?
Apay pailaang. Tukko-tukkulak titultulang dagiday. Saan bakit? Saan? Nakaawid talang arudain. Kaya saan ako nga aginom no adda mangayab kanyak. Jakton mapan. Sa anak amabutang amang ipakita iti kinaturad ko. No kanayon latan ti panaginom mo. No di mo tong palan dagiti ibagakken ka apagsayaatan ti pamilyata. Naawatam? Wen. Naawatak. Sa anak nga agduadwa amang ipakita iti pagtakderak. No daytoy kat para iti pagimbagan ti pagtaengan. Welcome back, everyone. Today we are reacting to another funny, modern, and very relatable episode from La T. This episode is titled T-Load Madia, which means the phone load that was sent to the wrong number. And right away, this is such a smart topic because it mixes everyday barangay comedy with modern life. In the old days, many barangay misunderstandings started from borrowed chairs, wrong announcements, missing umbrellas, or gossip at the sari-sari store. But now even a small phone load can become the beginning of a big comedy drama. One wrong digit, one careless tap, one mistaken number, and suddenly the whole barangay has something to talk about. The story can begin very simply. Someone needs to send load to a family member, maybe to a child, a spouse, a parent, or a friend who badly needs it. Maybe it is for an emergency call, online class, mobile data, or just a regular top-up. The person goes to a sari-sari store, gives the number, pays the money, and waits for confirmation. Everything seems normal. But then the problem appears. The load was sent to the wrong number. At first, it sounds like a small mistake. But in La T, small mistakes never stay small. The person who sent the load becomes worried. The person who was supposed to receive it becomes angry or confused. The sari-sari store owner tries to defend themselves. And the unknown person who received the load may think it is a blessing, a gift, or maybe even a secret message. That is where the comedy begins. Imagine the sender checking their phone again and again. They say, "Where is the load?" The receiver says, "I did not receive anything." The store owner checks the notebook and says, "But this is the number you gave me." Then everyone looks at the written number. One digit is wrong. Maybe a 6 became a 9. Maybe a 3 was written like an 8. Maybe someone heard the number incorrectly because of noise from a tricycle, karaoke, or people talking nearby. Now everyone starts asking who made the mistake. This is classic La T because nobody wants to accept responsibility immediately. The sender says they gave the correct number. The store owner says they typed exactly what they heard. The intended receiver says they are the real victim because they still have no load. And the person who received the load by mistake is somewhere out there, enjoying free credit without knowing they just became the center of a barangay investigation. One of the funniest characters in this episode could be the sari-sari store owner. They may be very confident at first, saying, "I never make mistakes." But then, when they check the number again, their face slowly changes. They try to stay calm, but the people around the store are already watching. In a barangay, once a problem happens at the sari-sari store, it becomes public very quickly. Another funny character could be the person who received the wrong load. Maybe they receive a message saying they got load and they are shocked. They did not buy anything. They did not ask anyone. So they start wondering who sent it. Was it a secret admirer? Was it a mistake? Was someone trying to contact them? Maybe they even start feeling important because they think someone remembered them. That is a very funny modern barangay situation. A wrong phone load can turn into a romantic rumor. Someone at the sari-sari store might say, "Maybe it was sent by your ka-text." Another person says, "Maybe someone has a crush on you." Another says, "Maybe it is not a mistake." And just like that, the wrong load becomes. The comedy can grow even more if the sender tries to call or text the wrong number. They might politely say, "Hello, the load was sent to your number by mistake. Can you please return it?" But the receiver may not believe them. They may say, "How do I know this is true?" Or worse, they may already have used the load. Maybe they already called someone, sent messages, or used mobile data. Now the sender wants it back, but there is nothing left to return. That would be very funny because load is not like a chair or you cannot always return it once it is used. If someone already consumed it, the situation becomes more awkward. The receiver may say, "I thought it was a blessing." The sender says, "That blessing was mine." The whole barangay laughs because both sides have a point. The sari-sari store setting is perfect for this episode. People are always coming and going. Someone buys coffee, someone buys bread, someone asks for load, someone asks for credit.
Someone listens to the conversation and immediately tells another neighbor. Before long, the whole street knows that load was sent to the wrong number. And of course, the will not stay accurate. The original story is simple. Someone sent load to the wrong number. But after a few people repeat it, the story becomes bigger. Someone says the sender secretly loaded another person. Another says there is a hidden relationship. Another says someone is pretending it was a mistake. Another says the wrong number belongs to someone familiar. Suddenly, one simple mistake becomes barangay drama. This episode is very strong because it shows how modern technology can still create old-fashioned. Maybe modern, but human reactions are still the same. People still assume. People still gossip. People still exaggerate. People still turn one small detail into a whole story. A good scene could happen when people gather around the sari-sari store to inspect the number. Everyone gives their opinion. One person reads the number loudly. Another says, that digit is wrong. Another says, no, maybe the handwriting is the problem. Another says, maybe the store owner heard it wrong. Someone else says, call the number. And now the whole group waits while the phone rings. That moment would be very funny. Everyone becomes silent, waiting to hear who answers. When the wrong receiver picks up, everyone leans closer. The person on the phone says, hello. Then everyone reacts. The sender becomes nervous. The store owner becomes defensive. The gossipers become excited. It feels like a serious investigation, but the case is about phone load. The barangay captain could even be pulled into the issue if the argument becomes bigger. Imagine the captain being asked to settle a dispute over a wrong load. He tries to keep a serious face, but even he knows the issue is funny. He asks practical questions. Who gave the number, who typed it, how much load was sent, and whether the receiver can return it. The whole thing becomes like a barangay hearing for mobile credit. That is very Lati. A small object becomes evidence. A receipt becomes proof. A loudspeaker becomes confusion. A raffle ticket becomes a public argument. And now phone load becomes a barangay case. But behind the laughter, this episode has a meaningful lesson. It reminds viewers to be careful with details. One wrong digit can cause trouble. When sending money, load, messages, or information, people should always double-check. In modern life, small mistakes can happen quickly, especially when people are rushing or distracted. The episode also teaches honesty. If you receive something that is not meant for you, even if it is small, the right thing is to return it or at least explain honestly. It may only be load, but it still belongs to someone else. The amount may not be huge, but the principle matters. At the same time, the sender also has a lesson to learn. Before blaming others, they should check if they gave the correct number. Before accusing the sari-sari store owner, they should look at their own mistake too. In many misunderstandings, everyone wants to be right, but the truth may be in the middle. The sari-sari store owner also has responsibility. They should repeat the number before sending. They should confirm carefully, especially if the customer is speaking fast or the place is noisy. A simple confirmation can prevent a big problem. This episode can also show the funny side of people protecting their reputation. The sender may not only worry about the load, they may worry about what people will think. If the wrong number belongs to someone else in the barangay, people may start asking why they sent load to that person. Even if it was accidental, can make it look suspicious. That is a very realistic comedy angle. Sometimes the problem is not the mistake itself, but what people say about the mistake. A wrong load becomes evidence of something that never happened. And once people start connecting it to romance, secrets, or hidden messages, the story becomes funnier. A very funny character could be the jealous partner. Maybe the load was supposed to go to one person, but it went to another number. The partner sees the number and asks, "Who is this?" The sender says, "It was a mistake." But the partner is not convinced. Now the issue becomes more dramatic. The sari-sari store owner becomes a witness. The neighbors become the jury. The whole barangay wants to know if it was really a wrong number or something else. That kind of comedy works well because it is modern and relatable. People understand how one phone number can create suspicion. One wrong text, one wrong call, one wrong load, suddenly, people start asking questions. The best part is that the episode can still end warmly. Maybe the wrong receiver eventually returns the load or sends the same amount back. Maybe they apologize because they already used part of it. Maybe the sender realizes they gave the wrong number and apologizes to the store owner. Maybe the sari-sari store owner promises to repeat numbers more carefully next time. Everyone laughs because the problem became bigger than it needed to be. A funny ending could be that after everything is solved, someone tries to send load again and almost sends it to the wrong number again.
Everyone screams, check the number first. That would be a perfect final joke because it brings the lesson back in a light way. Another ending could be that the wrong receiver says, thank you for the load. I thought it was from heaven. Then the sender says, next time heaven should ask permission first. That kind of playful line would fit the barangay comedy style. Overall, T-Load Madia is a strong episode because it feels fresh, modern, and very connected to daily life. It shows that Lati can move with the times. The series can still keep its Ilocano barangay humor while using modern problems like load, wrong numbers, and mobile communication. The title is also very clickable because viewers immediately understand the problem. Everyone knows the stress of sending something to the wrong number. Everyone knows how frustrating it is when a small digit creates a big issue. And everyone can imagine how funny it becomes when the whole barangay gets involved. The visual scenes are also easy to imagine. Sorry store load transaction, nervous customer checking phone, confused store owner, neighbors peeking, someone calling the wrong number, adults reacting around the counter, and the barangay captain listening to a complaint about phone load. It has strong comedy potential. As a reaction, I really like this episode because it connects old barangay storytelling with modern everyday life. The center of the story is not just technology, it is still people. The wrong load is only the trigger. The real comedy comes from reactions, assumptions, denial, embarrassment, and the search for truth. That is the heart of Lati. Life is full of small mistakes, but those mistakes reveal character. Some people blame quickly, some people gossip, some people laugh, some people help, some people tell the truth, and in the end, the community learns something. This episode reminds us to double-check before sending, ask before accusing, and return what is not ours. It also reminds us that not every mistake is a secret. Sometimes, a wrong number is just a wrong number. But in the barangay, even a wrong number can become a full comedy drama. If you enjoyed this reaction, don't forget to like, comment, and subscribe for more Ilocano comedy drama reactions, more funny barangay stories, and more life lessons from Lati. Lati, sometimes one wrong digit can send the load to the wrong person. But when people choose honesty, patience, and laughter, even a mistake can become a good lesson for the whole barangay. Biag ken katawa. Agyaman kami iti panagdengegyo. Ag-subscribe para iti ad-adu pay akatawa ken istorya.